I wish for me sounds more cover beam ba Emadek TV so yeah. If I just send the be a music canon ne and your first time I patron was subscribe am. I know I share now I like it. No di ho dance at you so omra meka Emadek abusan ko na hard or bad dia update bi e koso bi an sabeka. Yes, update bi an na e koso 10 times ni na. Yes, in sabeka. I wish for nsɛm kɔ so wiase baba nsɛm so kɔ so Ghana issues so ha yes ha nkwa so na ebe ma waso ate ka nsɛm na yɛ kɔ so ye betina nwira mu aye dua no omo tu kokoo ni nyina to agu eburo bolo ba mo wase ni nyina ye ne ma bedie nyina wo ma se ni nyina ye nya hwe wo mu bedie nso wo ma nka nkyerɛ yɛn aboy de mrahye ni nsɛm ade adwuma ma contract wo ma se ye dwapade nyina ye ne ma enkoro ne nwotwe ye bɛda ne adidi kokoo ni bi na gu fam a megyina ho no ye bɛyɛ den ene nsa koya no onfa ye sika mra yɛn ye mpese bedi busumi ana busumi mienu ye hia ne ne kyena kokoo no na ye de fe nkwala no ye kokuru meduru ye o man kan fe nkyerɛ ye ba ya madu kokoo no nyina me kunu so awu ha na be fe me de na ye bedi na gese yakoto ana ye kwasra ho na ye kwasra de na nde enkwala bebebe enkwala tunum ho na me kwasra de na ba no ama obo aban won fe abefe me ma no me mba o won fa kase mra yes yes am wie ye mma me ni sika mba pa so wa jame ti enya sika fa manko me ba nkran be bobla nti kaka me na me se ho mesa kokura sa kope kokofu asase ado mo do kokofu be 10 acres kwasi ade atwa mu yi ano papa kwa be bafuom na me sa ko fie papa bi twa be wo me side ho flex say bla kokoko na caterpillar simu dwi me dimrika me duru ho omu caterpillar simu no omu dwi kokofu no asase fofo se ka ho me yadua buro aburo no kwa nyina me se me twa ne mo no nti tofo no so me ba Monday on baba no me se yakoya o ma sa dwablo ni nyina tu agu asa asko to beblare ono mu dwi ni me mani agani o mu dwi me kan se o be de ya o mo se o betu eka sika o man ka sika mble man eno anso mo tuo bidin keke ono mo se betu eka no mu jam ho entimi de mo waka ba ni se o se youth no ni hu hia se youth yenya dwuma ye no we fa ho chekua mu dia me kwa afuo maburo afuo ma dwi no onne ne che o mu fa sika mle ye me ndani Friday me ba ho na bibia ni ho mezumenti bibia nka se omo ba yi kwan no edi Saturday ngwa na twam Sunday me ba na omo adwiri ni nyina to agu maburo a madua buro na bawie ma odoba koko ane banche omo adwiri ni nyina to agu ai e ba sa no omo soja ma buro na aba no omo atoto de ompawe amomo jade aka ho omo aka nkire obi ani mo hwe di za na ye di mransie ensam e wo Ghana eye Edia de kan se aban na asoma se omunya na se aban se emso omu yi kwa enim se aban na eye edie ka che aban an se oso obe odisika bebre no ti na obe se adwapade dia ene omrezi kapa eso nipa tada mo se mlante ewura wiem fu na wa hanyi na bede na mlante ewura wiem mo ba se bede na mlante da ewura wiem ma wi ni nyina mo so mo se memu ani ewura wiem no munya dwuma amu Ghana mo dia mo se no wa akra mo so da mo fu na wa abuzafo hana me dem besi ya hana me dem osi e wa cho so na de bia me kan na your first time I will show Emadek TV ya wa subscribe my wife I want like it yes na wa share no what di hun komo acho so omra me kan ye ho no ba update bi ya nsa be kan yes ni ma bi e koso bi ya nsa be kan ya nsa be kan bi ya e wa cho asemi e ba o comment ni sen dia na wo so kan fa ho yes dia na wo kan fa story we ya me de ba ye ho asema person kan fa ba cho no leave your comment section ho e dia mai won so wadwenche no e be ma Emadek atumpon because ye ne mu nyina na ye adwuma no they are the BBN and leave comments now my so ya sente na de so ye nka nche ni pa me so aka nche yeah hana me de mosi because you say obe subscribe na wa share yes na wa like I was so di one dance ya true be say o me kan Emadek abusia ko no macro